abashukisha amafaranga n'imodoka nca. Ninjye mugore mukuru wa Saro Mayanja. Twari tuje gusohora mukeba wacu wa 12. Hashize imyaka 2. Nje narenda mu bikira. Mfite abagore 12. Abagore banje barakundana kandi babucura utari bucura n'uyu mutoye. Abana banje bose ni 31. Harimo n'ubyara impanga. Nta bandi bagabo bashoka kumwiba ntago bishoboka ngiridagara baryita sekoteka bose umutima bari umwe. Mugabo nabanyazanye umugore wa kabiri numva ndarakaye. Ngo nayongeye guca umugabo wanjye nyuma. Vugana n'umugabo turabipanga. Tugeze mu nzu intozi ziradutera mu nzu. Turiruka mugabo yiruka yambaye ubusa ntago byashoboka. Nagerageje biranga. Jewe icyo nagerageje nuko mwiba. Namwibye 800 yazanye. Avaniye uyu mugabo wazanye abagore. Nasanze afite babiri mu wa gatatu none azanye undi. Niyo mugabo kanigendere. Nanjye nagerageje kugira kumwiba ibyo mu nzu. Noneho mu gihe maze imodoka imaze guparika gutsimbura biranga ishaka guhaguruka ngo tugende. Abarimo kurikirana Big Town TV mwonje mwiriwe amakuru yanyu ndakeka ko mumeze fresh kandi mukamurimo kurikirana Big Town TV. Aka kanya turi imusanze imusanze cyatuzanye hano ndashaka kwanza mbanze kunyuze mu masomo. Hari ibintu bibiri bitandukanye mu buzima bwa buri munsi cyane cyane mu buryo bwo gushaka abagore. Umugabo iyo arimo gushaka abagore hari ibintu bitandukanye. Hari ikintu cyitwa monogamy tugiye mu bumenyi hano mu cyongereza bavuga hari monogamy na polygamy. So monogamy, the practice of marrying or state of being married to one person at a time. Iyi ngiyi ni system y'umugabo umwe kugira umugore umwe. Noneho reka dushake ikintu cyitwa polygamy kugira ngo mbanze mbashire muri gahunda neza. Polygamy icyo bivuga maze ndashaka kubabwira icyo tugiye gukora uyu munsi. Polygamy ni system mu Kinyarwanda na isobanura ko ari system y'umugabo umwe kugira abagore benshi icyarimwe. Abahanga babyita polygamy. Polygamy is the practice of marrying multiple spouses. When a man is married to more than one wife at the same time, a sociologist call this polygamy. When a woman is married to more than one husband at a time is called polyandry. In a contrast to polygamy, monogamy is the marrying consistent to ibingibi ngiye maze kubisobanura. So polygamy mu Rwanda ntago ari ibintu bisanzwe. Ntago dusanzwe tubona izi system za umugabo umwe kugira abagore benshi. Abasilamu bo baremewe ariko ntago bajya barenza abagore bangahe ngira ngo murabizi. So ubungubu twaje hano imusanze gushaka umuntu ufite abagore benshi kurusha abandi bose mu Rwanda. Ninde? Yitwa Dr. Salongo Mayanja. Akaba ari umuvuzi gakondo ariko afite abagore benshi cyane, abagore 12 bose. Yesu yari afite intumwa 12. So uyu nguyu nawe ashaka abagore 12. Numvishe ngo yongeye undi umugore umwe uyu munsi. So sinzi nimba ari uyu munsi cyangwa n'iryari ariko abagore be bagiye kureba wa wundi kumuhemba no kumuha ikaze mu rugo rwa Dr. Salongo Mayanja.
iyi niyo gahunda yatuzanye hano i Musanze. Ndashaka ko mukurikirana neza, tugende muraza kumenya byinshi mutazi mwebwe muri mukurikirana Big Town TV. Ariko imbere ya byose reka mbabwire ko icyo mugomba gukora no gukanda subscribe kuri Big Town TV maze mugakurikiza gahunda zacu. Ndaza kubamenyesha byinshi mutazi. Let's go. Big Towners, reka tugende ndabereka ibintu mutamenyereye kubona mutazi kandi mukaba mujye kubibona uyu munsi. Nibidushobokera ko gahunda zigenda neza byinshi maza kubimenya. Let's go my people. Ahantu turimo gushaka ni ku murenge wa Muko, akagari cyangwa no umurenge wa Muko, akagari ka Nkotsi, niho turimo gushaka. Turagera gute? Yewe salama papa, bimeze gute? Ndashaka ahantu kwa Salongo. Uramuzi? Salongo umuvuzi gakondo. Yamuzi. Atuhe. Kwitegero. Hano he? Kwitegero. Kwitegero? Kwitegero. Kwitegero? Ndakatira heza. Mu ruhande kwa gutyo ujya ibumoso. Cyangwa reka makugeze. Nangira tunambe. Urabona umanuke hara Kwitegero. Ari umuhanda ujya gucya iburyo. Ihita uhakatira naho ngaho ni hirya nanone ntago ari wahageze. Abantu bose baramuzi? Baramuzi ntago bamuyoberwa. Yes, Big Towners, turacyarimo gushakisha ahantu ariko nzi neza ko turi buhagere mu kanya gatoya. Yes, uko ariko kose ahantu batubwiye gukatira ni hano. Uyu Salongo nago azi gahunda ko turimo kuza ariko bambwiye maze kumva amakuru ko uyu munsi umwe mu bagore be bamaye gahunda ko bagiye nimba ari guhemba nimba ari gukora iki simbizi, umugore mushasha yazanye. N'umugabo ufite abagore 12. Mu gihe abantu benshi barananiwe gutunga n'umugore umwe ariko we aracyarimo kubongeza tu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 n'umwe na 2. Sasa ahantu twahamenya gute kweri? Ntago twayobye. Reka tubaze no mugabo hano. Yewe salama papa. Mumeze fresh? Ndababona. Reka nze kwanza mbasuhuze. Abangaba bashaka kumereza map yose. Oya naribi. Ni fresh ariko. Mwiriwe. Namahoro. Icyara tuna kibazo. Namahoro. Imana ishimwe. Ako kantu sengo gute? Aka tuba twakoze. Twamara kurangiza imirimo yacu bwite. Tukaza umuntu agasomaho. Noneho byarangira ugataha biteye yuko hari gahunda z'urugo ndetse n'imyifatire.
murakomeye ariko turakomeye tumeze fresh none muragasangira nawe urakanywa turimo turakanywa none sasa agaheha ko ari kamwe konyine agaheha impamvu ari kamwe umuco wa kinyarwanda banze kuducikaho abanyarwanda twakuze dusangira tugira dute ubu kugacika agaheha byanze ducikamo ntabwo ari byiza dukurikije amabwiriza y'igihugu twakosheje tubabarire kuko mu rwego rw'iki gihugu ntabwo ari byiza ubwo yiyemeje ngo asomeho ngo n'undi asome sibyo ahubwo mwebwe mwadusonera gusa uyu nguyu nimba arwaye inkorora yahita gute yakwanduza ndabyumva nimba urwaye igituntu uhita umwanduza ndabyumva muri uyu mwanya leta y'ubumwe yatugiriye inama yo kugira ngo tuje twikingiza ku gihe ndetse tugahanamo intera sawa asante sana oya wait tegereza gato hari gahunda ndimo ndashaka kwa Sarongo mugo yarihe enda wa musaza webereke kwa Sarongo wawundi w'umupfumu uyu nabajane yego mura ni kwa Sarongo mushaka dogita wawundi ufite abagore 12 uyu nguyu niwe nshaka ahubwo mbonye abagore be baciye hano n'amapfukire menze bagiye gusura umugore yashatse ejo yewe ntamurogoye nasize afite abagore 10 ubu rero biyongeyeho uyu ni urabivuga abagore 12 afite ahubwo mbonye abagore bamwe batutsi yo ruguru kuri no nzu ya hano nshasha haraya mwubakiye kuwo mugore mutoya uwo mushasha yazanye ejo bundi ni kwiyi nzu ya numvisha ubaga i Kigali bita Mariselina hari n'undi badati ese izi gahunda zo kurongora abagore 10 abagore barenze umwe uzumva gute abashukisha amafaranga afite amafaranga abashukisha amafaranga n'imodoka nca wowe ubyumva gute nuko bimeze nanjye nuko byumva ni inoti ni inoti cyangwa abakubita imiti nabyo biri afite n'undi mugore wabyaye batandatu nyabade wabaga i Buganda n'abandi bo ba Mariselina badatiba n'abandi ni 10 nasize bivuge nawe 12 afite ejo bundi yazanye undi wa 12 bagiye kumusura none bambwiye ngo uyu munsi abagore bagiye gusura undi mugore muto bagiye kumusura ubundi ho bamwita mu Buganda bamwita Nyababiri Sarongo Nyanja ubundi ho abagore be babiri babyariye rimwe abana babiri hari undi w'i Buganda wabyaye babiri hariho n'undi wa hano haraguru wabyaye babiri noneho niko nshaka kugerayo ni hano ni umuturanyi wacu ni hano ni umuturanyi Mugoyi yitwa Mugoyi nitwa Mugoyi Jadodiye iwe ni hano turaturanye ni umuturanyi wacu gende ni hafi se ni hafi ni hano njye reka ninjire mu modoka basi Mugoyi genda imbere noneho turangire jya imbere Mugoyi arimo kutubwira ngo dore abagore b'ingaba ari bariya se nibo bagore ba Sarongo bariya turimo kubona ari imbere barimo kurikina Big Town TV nge ngo murimo kubona abangaba nibo tu uko ariko kose ngo bagiye guhemba umugore mutoya Sarongo aheruka kuzana mu rugo Mugoyi nguyo nawe aracyarimo kugenda ariko yasinze modoka reka mbe nyisize hano kwanza tubanze tuganire n'abamano bagore bari no kuririmba akaririmbo reka tubinjire hagati Mugoyi naba ngaho aba bagore bose nabi reka mbinjire hagati kwanza mbugume ngaho muraba mama yego amakuru yanyu
mumanze muhagarara no kwanza turimba ku karirimbo maze ndababwira nje nitwa nde naje gukora icyano ako karirimbo gute mwaje neza mwaje amahoro iwacu abashitsi murakaza urugo n'urugendwa umugenderano ni wose uyu murage wireme niwe ndangamuntu uyu muco gahuza miryango ntugacike ewe mwaje neza Sarongo mayanja mwaje neza yewe mwaje neza mwaje neza mwaje amahoro iwacu abashitsi murakaza urugo n'urugendwa umugenderano ni wose uyu murage wireme niwe ndangamuntu uyu muco gahuza miryango ntugacike yewe mwaje neza murakoze reka nze kwanza hagati yanyu noneho numvishe gahunda hari umuntu yambwiye kare ko muri abagore b'umugabo umwe mwese nibyo cyangwa ntabwo ari byo nibyo abanyarwanda ibi bintu ngenda cyeka ko ari ubwa mbere tugiye kubireba hano none mufitiye gahunda uyu munsi ndabona hari ibintu mwateruye ngewe ndi umugore mukuru wa Sarongo yanjye uri umugore mukuru ninjye mugore mukuru egeza kamera hano mumurebe neza uyu niwe mugore mukuru ninjye mugore mukuru wa Sarongo yanjye twari tuje gusohora mukeba wacu wa 12 niyo mpamvu tuje kumusohora hariya kwa Sarongo yanjye ku mugore mutoya umugore muto yaje ryari amaze amezi abiri so uyu munsi mugiye kumusohora umuhango wo gusohora umugore biba bimeze gute ni byiza cyane kuko tuyaje tumwishimiye kuko twese ko tubana turi bakebawe ese ntago mujye mufuha ukavuga ngo uyu mugore ko bamuzanye muri abanga benshi gahunda zigiye gupfa ntago mujye mufuhirana ntago dufuhirana ntago twafuha kubera yuko umugabo wacu azanye aza tumwishimiye kandi uko tumwakira neza nta kibazo tukamwakira tukamwarika twamuha kimwe akeneye niyo mpamvu tutafuha ntago twafuha natwe ntago twabikora sasa ko atari ibintu bisanzwe kubona umugabo umwe ufite abagore 12 ntago ari ibintu bisanzwe mwebwe mwabyemeye gute ni umuti umugabo wacu akoreshaga niyo mpamvu tutafuha ni umuti abakubita imiti mukemera cyane tugakundana none gutya timu yose murakundana cyane rwose kambaze n'uyu nguyu egera hano bakurebe neza kwanza hano wowe witwa nde nitwa Mahoro Ariane uri umugore wa kangahe ndi umugore wa gatanu sasa wowe ntagupfuha kuba kuri mukori kuba uri umugore wa gatanu mu bagore 12 kubera umuti yaduhaye ntago tujya dufuha yabahaye umuti cyane rwose baba we uyu nguyu afite n'akana no mama habite byiza ndagufatira mikoro sibyo witwa nde nitwa Mukanyana Marie Claude uri umugore wa kangahe wa 9 urafuha tu wowe ni ngombwa oya ntabwo mfuha bitewe n'umuti yaba yaduhaye Sarongo we yagushatse ryari hashize imyaka 2 njye narenda umubikira wari umubikira uva mu bicibikira uza gushaka umugabo bitewe n'umuti aba yaduhaye baba we wari umubikira neza aba mansera urabeshya abantu oya ntabwo mbeshya sasa byagenze gutse kugira ngo uve mu bumansera uze gushaka umugabo mu bagore 12 nawe yasengeraga mu bakirisimatike nanjye ubwo nsengera mu yindi koraniro ariko biba ngombwa ko duhura n'abati uriya umukobwa ndamukeneye bitewe n'umuti akoresha nanjye ubwo ndamusanga so wahise umushaka ukiri mu bumansera cyangwa wari wabivuyemo mbere nari nkiri wari ukirimo none ujya gusezera abantu babyakiriye gute bakubwiye gute nabo nyine byarabatunguye ni hatari mufitanye abana bangahe umwe wenyine hari ibindi turi buganira ariya mu kanya reka mbaze n'uyu nguyu bite mama bisawa arya we witwa Nyarugero Marceline uri umugore wa Sarongo yego Mayanja yego n'umugabo wawe umugabo uramukunda
ndamwemera. Mumaranye imyaka ingahe? 10. Uri umugore wa kangahe? Wa 8. Wa 8. None byagenze gutse kugira ngo azagushake cyangwa kugira ngo uje kwa Salon? Ngukundana. Twarafiyansanye. Uzi ko afite n'abandi bagore bari imbere yawe? Nta kibazo. Nta kibazo kirahari? Ntacyo. Cyambere n'urukundo. N'urukundo. Uramukunda? Ndamukunda. Nta ari kujya upfuha. Nje ntabwo mpfuha. Noneho mu muzenguruko wose yaje ku mugore wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, azakugeraho ukwezi kwashize. Icyambere pfa kumenya inshingano ze. Nanjye nkamenya izanjye. Ni atari. Gahunda zose ameze neza? Akora inshingano z'urugo. Mufitanye abana bangahe? Dufitanye abana 5. 5. Umugore umwe, abana 5. Ni imiti ariko. Oya ntago ari imiti n'urukundo. Abandi ko rumwe bambwiye ko yabateye imiti. Buriya yaba afite ukuntu yabigenje kuri bo ariko ngiye naramwikundiye. N'urukundo. Ni atari cyane. Uyu aracyari na muto yegera hano nawe tubwire. Ko wateruye basi? Tujye gusohora umugeni wa Salon mu yanjye. Ugiye gusohora umugeni? Nawe uri umugore wa Salon? Ndi umugore wa Salon. Urabeshye uracyari muto. Oya nambeshye. Uri umugore wa kangahe? Wa 7. Wa 7? Mumaranye imyaka ingahe? 5. 5. Ye baba we! Ni atari. Wabyemeye gute? Siniki cyagutse kugira ngo wemere kuba umugore wa 5, wa 7? Yaraje nyine turakundana nuko birarangira. Nanjye ndamwemerera. Ngo ni imiti abateye? Ntabwo imiti yane n'urukundo. Urukundo? We mufitanye abana bangahe? Umwana umwe. Umwana umwe. Kubera iki se utashaka wundi wa kabiri? Ntabwo nshaka namushaka. Cyangwa wamuzenguruko ajye mu kurara mu bandi bagore akagenda kugira ngo azakugereho imyaka 3? Oya ntabwo ari imyaka 3. Mwerukana ryari ko kuba muri kumwe mu gitanda kimwe? Ejo. Hehe. Ngwino hano. Uyu nguyu afite n'agaseke. Mama we witwa nde? Yitwa Ineza Marie Claire. Uri umugore wa Salon? Ndi umugore wa Salon mu yanjye. Vugisha ukuri nimba utari kubeshya. Oya ntago ndi kubeshya ni umugabo wanjye. Umugabo wawe? Ese kuba uri umugore wa kangahe? Ndi umugore wa 4. Wa 4 uri hafi cyane. Yashatse umugore wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Aza kugushaka nyuma y'abo ngabo 3 byagenze gute kuri wewe? Twahuye harahane ndi gusoma agacupa nawaje gukora nyine. Ambonye arankunda ngurira agacupa nanjye ndamukunda. Ubwo birangira avuze ngo aratashe ndavuga tujyana gutyo. Mufitanye abana bangahe? Umwana umwe. Umwana umwe. Wa kabiri azaza ryari? Tuzamanza tubiteganye. Uyu mugabo nje hane ubwoba cyane kuba ufite abagore benshi gutya. Yeba mwegere hano hafi ko muri kujya kure. Nawe ngwino nawe. Uyu mugore wowe ko utari umugore wa Salon ko ufite ubwoba? Aya ntabwo bafite ndi umugore wa 2 wa Salon. Wa 2. Wa 2. Mufitanye abana bangahe? Dufitanye abana 2. Umwe yagushatse uhe mwaka? Tumaranye imyaka 15. Icyo gihe aza kukubwira ngo mfite umugore umwe mu rugo njye kuzana nk'umugore wa 2. Byari bimeze gute? Ahubwo yaje kundambagiza azanye na mukeba wanje umugore mukuru. Nuko mbona mukeba wanje aranyishimiye. Mbonye anyishimiye navuga ntubwo mukeba wanje anyishimiye ni nta kibazo. So uyu munsi mugiye hehe? Ngo umunsi tugiye gusohora mukeba wacu mutoya wa 12. Ye baba we. Nawe ngwino hano. Uyu nawe aracyari mutoya. Bite? Ni byiza. Uri wa kangahe? Nge ndi wa 6. Wa 6. Ye baba ku mugabo umwe. Yego. Ariko urafuha wowe uracyari muto. Nge ntago mfuha. We mwashakanye ryari? Ngewe twashakanye 2013. Urabyemera tu? Cyane rwose. Aragusaba kuba umugore wa kangahe wa 6? Urabyemera? Ndabyemera. Ntabwo wari ufite? Oya ntabwo. Ngo abatera imiti? Oya nge nta muti yanteye. Uramukunda? Ndamukunda pe. Umugabo ufite abagore benshi gutyo uramukunda? Ndamukunda cyane. Ariko sha murambe. Nukuri nta kukubesha kuri mu. Nimba atari imiti murambe. Ntago tukubesha. Okay. Mugaruke basi hano. So wowe mufitanye abana bangahe? Mufitanye abana 2. Abana 2. Uwa mbere afite imyaka ingahe? Afite imyaka 8. Wa kabiri? Afite
imyaka 3. wa gatatu azaza ryari mu minsi mikeya. Sasa umugore mukuru ngwino hano. Umuhango uyu munsi uragenda gute? Umuhango uyu munsi uragenda neza kubera yuko twishimye. Namwe se ari inyuma muri abagore basarongo? Ndashaka abagore basarongo gusa. Nimba nawe urumva kumva uri umugore we uze hano. Uyu munsi nyine uragenda neza kubera yuko njyewe n'abacyange twabiganiyeho gusohora mu cyaha wacu wa 12 tumuzaniye impano kuko twamwishimiye. So wewe umaze kubona imihango myinshi nk'iyingi yo gusohora abagore ba muzehe? Yego ni myinshi cyane, abo bose narabasohoye bose kuko rero cyane rwose. Ninde ugira amahane muri aba ngabo bose? Uyu niwe ugira amahane ushaka. Uyu nguyu yafashe na micro yanjye. Nuko ndagufuha cyane ariko nawe bigira bikamuvamo. Iyo ari gufuha byo bimeze gute? Usanga yafashe cyane bumva yihariye umugabo wacu cyane kumva ko yahoriwe burye. Sasa reka mbabaze mwegeranye hano mwese, ndashaka ko muza kuri kamera musubize neza muhagarare hano. So iyo habaye imihango nk'ingi yo gusohora umugore mushyashya mubigenza gute, biba byateguwe gute? Gusohora umuhango gusohora mu kiba wacu tumuzanira base ibyo guteka, indobo zo guhahiramo, tukamuha n'umurima. Ubu dufite inka nyinshi, twamuha n'inka n'ibishyimbo, twamuha naho guhinga naho kororera inka turahamuha. Umwanya mfite imiryango 6 ngomba kumuha umuryango umwe akajya gucururizamo. Imihango igenda gute? Wowe ufite mikoro yawe bitudusubiza ngo urafuha cyane. Ngenda fuha namba cyangwa kugira umugabo wanjye ansigaje kureba abandi. Nitwa Jean d'Arc wa Nyirigira, ndi umugore wa gatatu. Wa gatatu? Yego. Ye baba urafuha fo? Ngenda fuha. Nta mikino. Ye niyo yaje wanje yanahe agenda ntorotse nje simba nshaka kaje kuraba no bagomba. Muheruka kuryamana ryari n'umugabo wawe? Shizo kwezi. So wamuzenguruko wose uzagenda guce? Yangera gatinze. Inyuma y'ameza ngaha kugeraho. Ngo nuko yagiye bahetura azagaruka kundeba, niyo mpamvu numva naje yangezeho nta murekura. So uyu munsi no gufuha kwawe kose watewe n'agaseke kugira ngo uzane undi mugore wa 12. Nakazanye kuko niwo muco nyine nanjye baje kunsohora bagenze banje nahasanze. Nabo ntabwo namwima gaseke. Ariko nje ndafuha ntabwo banumva yansiga. Sasa nk'iri joro umugabo ararara nande? Ni wa wundi mutoya cyangwa mwese murarana mu gitanda kimwe? Dufite ukuntu yadupangiye iminsi. Nk'uyu munsi mwese mugiye guhurira mu rugo rumwe. Ni umunsi wande? Wanjye. Uyu munsi? Nuwe umugore mukuru? Niko bimeze nuwe. Uyu nguyu niwe ari burare mu rugo? Cyane. Niwe uri burare mu rugo? Niwe. Oya wafushe. Oya ntaho mpuhaga. Uyu niwe uri burare mu rugo? Niwe uri burare mu rugo. Ntabwo bufite? Ntabwo. We azagaruka ryari? Njyewe azaza ejo. Ejo? Inyuma y'ejo ninde uri bugerweho? Ariane ninde? Ni wowe? Uyu nguyu? Ejo bundi ni wowe? Yazaza kuwa 5. Sasa iyo umunsi wawe wageze biba bimeze gute? Numva ari neza cyane. Uwo munsi umukorera iki kugira ngo none umushimishe umugabo? Mufata neza. Nkamwubaha nk'umugabo mu rugo. Sasa gufata neza umugabo ni gute? Unize system ukoresha kugira ngo uzamuryohereze vuge ngo mu babandi bose hano ni fresh? Ugomba kumukorera isuku. Kamusasira. Ukamwubaha nyine. Ibanga ukoresha mugore mukuru kugira ngo wamuzenguruko wose najya mu babandi azavuge ngo hano. Uni njyewe umugabo wanjye ageze mu rugo mwakira neza mbyishimiye ndi kumusekera. Sheri wanjye nkamushiriza tuza gakaraba, nyiza nkamugaburira nkamusasira, asigaye tukaryama neza ku mahoro. Wowe bigenza gute? Ufite micro fata neza utubwire. Nanje no gufuha kwawe kose ubigenza gute kugira ngo mufate neza? Nanje mufata neza kubera yuko nyine mba numva namwiharira. Ubwo hari n'undi banga nkoresha kugira nyine ngo atancika kuko kwako ari benshi. Akavuga ati umugore ngumye hano n'abandi baba barakancika ko mufata neza. Hari umuryohereza akaguma minsi 3. Oya. Ngo
oya ntawe yabikora ubwo yaba agize te yaba arenze ku itegeko abandi kwisha abandi mu banye gatatu yaba arenze ku itegeko ni umunsi umwe buri muntu azi umunsi we so reka basi ndashaka kubaherekeza uyu munsi ndebe umuhango mugiye gukora mu gusohora umugore mushyashya uyu munsi umugore wa 12 ko barimo kurikina Big Town TV uyu munsi aba badamu bose mwegererano base mwegererano muze hano mwese ndabaherekeza n'akaririmbo kanyu ndabaherekeza mugende mu karirimbo neza ni umuhango wo gusohora umugore wa 12 turashaka kureba ese biba bimeze gute bibintu ntabwo ari ibintu bisanzwe mu Rwanda ngira ngo kuri njyewe n'ubwa mbere nabibonye reka dukomeze turebe ibindi tuza kubibagezaho namwe mukomeze kubikurikirana so mugenda muririmba karirimbo nasanze muri kuri mwaje neza mwaje amahoro iwacu abashitsi murakaza urugo n'urugendwa umugenderano ni wose uyu murage wireme niwe ndangamuntu uyu muco gahuza miryango ntugacike mwe mwaje neza urubyiruko mureba rwaje neza yewe mwaje neza kwa Sarongo mayanja mwaje neza yewe mwaje neza ababyeyi muraha mwaje neza yewe mwaje neza mwaje neza mwaje amahoro iwacu abashitsi murakaza urugo n'urugendwa umugenderano ni wose uyu murage wireme niwe ndangamuntu uyu muco gahuza miryango ntugacike mwaje neza mureba baje neza mwaje neza mwaje neza mwaje amahoro iwacu abashitsi muraka z'urugo n'urugendwa umugenderano ni wose uyu murage wireme niwe ndangamuntu uyu muco gahuza miryango ntugacike mwaje neza Sarongo manja nawe yaje neza mwaje neza mwaje amahoro iwacu abashitsi murakaza urugo n'urugendwa umugenderano ni wose uyu murage wireme niwe ndangamuntu uyu muco gahuza miryango ntugacike mwaje neza Abanyarwanda twese twibande ku muco wa kinyarwanda uyu ni umurage w'abasogokuru n'abasogokuruza badusigiye umuco gakondo ni mwiza kunda mureba rwahozeho mu banyarwanda gakondo ni mwiza tuzawukurikira no gukundana ni byiza byahozeho mu banyarwanda ni mwiza tuzawukurikiza abanyarwanda na twese twibande ku muco wa kinyarwanda uwo ni umurage w'abasogokuru n'abasogokuruza badusigiye umuco gakondo ni mwiza tuzawukurikiza Yes, kwa barimo gukurikirana Big Town TV nje ngo mwabonye aba bose ni abagore b'umugabo umwe mu cyongereza tugitangiye nababwiye ngo itwa polygamy. Polygamy ni system y'umugabo umwe kuba afite abagore benshi, umugore urenze umwe cyangwa babiri benshi itwa polygamy. Monogamy ni ya system y'umugabo umwe n'umugore umwe gusa. So uyu munsi twageze kwa Sarongo hano ni Musanze, icyatuzanye hano nukureba uwo muhango wo gusohora umugore mushyashya, umugore wa 12 ntabwo ari ibintu bisanzwe mu by'ukuri. So uwo muhango tuzaza kuwukurikirana, ariko hano hagati ndabona mu gihe abagore bamaze kwagera hano bafite ibyo bagiye guhereza umugore mutoya cyangwa umugore mushyashya Sarongo yazanye. Ibi ngibi tubizi kwa Muswati hariya muri Swaziland, ariko mu Rwanda naho kumbe birahaba, ntabwo ari ibintu bisanzwe mu by'ukuri. So reka tubanze tuvugishe kwanza Sarongo. Hano ndabona umugore we, nimba ari umugore we sinimba arinde, arimo kumukanda ibirenge. Dr. Amakuru ni meza. Mwiriweho? Mwiriwe neza. Ni wowe
Dr. Salongo Mayanja. Ni jewe ndi umuvuzi gakondo, ndi docteur nitwa Salongo Mayanja. Ariko papa uteye ubwoba? Nta bwoba nteye, ibi bikora bake. Hari impamvu. Ufite abagore bangahe? Mfite abagore 12. 12. Ese iyi gahunda yo gushaka abo bagore yatangiye ryari? Iyi gahunda yo gushaka abagore benshi genda umuvuzi gakondo, iryo nibanga ry'umuvuzi gakondo. Kuko nta nundi wagerageza kubikora. Abagore banje barakundana kandi babucura utari bucura n'uyu mutoye. Mu bagore bose ufite bangaba iwabo nababucura? Uyu niwe mfungiyeho, niyo mpamvu we atari bucura. Ese ibi bingibi bihuriye hehe na ya gahunda ya Yesu? Yesu yarafite intumwa 12, nawe kuba washatse abagore 12. Nanje nashatse abagore 12 kuko ndi umuvuzi gakondo, kandi nabo bagerageza kumfasha mu murimo w'ubuvuzi gakondo. Uyu ubona ari kumasa ni umugore wanje muto, je nahoze ndi umusirikare namugariye ku rugamba, isaha iragera bakananura imitsi. Yego. Okay, reka dutangiye kuri gahunda y'umugore wa mbere, kugira ngo mushake byari bimeze gute? Umugore wanje wa mbere namushatse ntaraba umuvuzi gakondo. Baye umuvuzi gakondo ngenda nzana abandi kandi barakundana. Uko babona urabona bafite ibiseke, baje kureba umugore muto kugira ngo baze kumwishimira, bamwereke ko bari kumwe. Kugira ngo ushake umugore wa kabiri naho byagenze gute? Umugore wa mbere yandangiye uwa kabiri, uwa kabiri akandangira uwa gatatu, none n'uyu nguyu namurangiwe n'umwe mwaba bake babe. Ni hatari. Ese leta yo mu Rwanda, leta y'iwacu mu Rwanda ibishaka umugore umwe n'umugabo umwe mu gusezeranya imbere y'amategeko, kuri wowe ubigenza gute? Yewe ntago nasezerana imbere y'amategeko kuko abagore nabangiye kubatera ishari, ariko buri wese mfite uko namupangiye uko abaho. Nta kibazo, nta mwiryane, ntituragera no kwa mudugudu, hari ico dupfa nta kibazo. Imyaka imaze kuba ingahe muri abagore bawe bose kuva ugishaka umugore wa mbere kugeza uyu munsi? Imyaka imaze kuba 13. Imyaka 13. None ubashaka gute? Buri mwaka, buri kwezi, cyangwa buri gihe iyo abishatse, cyangwa iyo wumvishe ko ushaka umugore? Abagore banje umwe ndangira undi, yandangira undi afite imico myiza, kuko jewe ndasuzuma nkareba, ntago nshobora guhishwa. Ubwo rero niyo mpamvu abagore banje turi kumwe gutya nta kibazo. Dore baje batuye ahantu hatandukanye, bumvishe ko nazanye undi kandi mbanza kubibabwira, baje kumureba, kumusura. Sasa kugira ngo urongore cyangwa ushake bano bagore bose, hari gahunda zo kubyara, hari gahunda z'ubufasha kugira ngo bafashe abana nabo babashe kubona cyo kurya n'ibiki byose, ubigenza gute? Abagore banje rero mfite ubushobozi, buri wese afite urwe rugo, nta ufite inzara ngira ngo urabona bameze neza, nta ushonje urimo, kuko ndakora nkavura. Iyo ukora ibyuzi amafaranga araboneka, ubundi nkabubakira kandi bakaho neza, n'abana banje bose bariga. So muri abagore bose nta ukodesha? Nta ukodesha urimo, bose bafite inzu wabubakiye? Bafite inzu nabubakiye. Nko mu kwezi utanga amafaranga angahe kugira ngo bose babone rasiyo kurya ibiki byose? Abagore banje bose abenshi bafite akazi, turahinga, abandi baracuruza, abandi bafite atelier baradoda, nta kibazo dufite. Okay, ufite abana bangahe? Kuba ufite abagore 12 uko ariko kose abana bashobora kuba ari benshi, kuko hari bamwe na bamwe nakomeje kubaza ufite abana bangahe, hari undi yambwiye ngo afite 2, undi ufite 1, abandi bafite 4, si 3. Abana bawe bose ni bangahe? Abana banje bose ni 31. Abana 31 mu bagore 12. Umugore ufite abana benshi afite bangahe? Umugore ufite abana benshi afite 5. Afite 5. Harimo n'ubyara impanga, ariyo mpamvu nitwa Salongo. Salongo ni umuntu wabyaye impanga. Yes, Salongo tubwiye ko uri umuvuzi gakondo. Ese ibi ngibi wabitangiye ryari, byaje gute? Niki cyatumye uba umuvuzi gakondo kuva mu gisirikare, kuko umaze kutubwiye ko wigeze uba umusirikare? Natangiye umurimo w'ubuvuzi gakondo na data yariwe
data yarashaje nk'uko abandi bose basaza, aravuga ati mwana wanjye reka nkurage dore ndagiye ndapfuye, ariko ukora ibyo nakoraga, nuko mbishyikira gutyo genda umuvuzi gakondo, nabirazwe na data yari umuvuzi gakondo. Abavuzi gakondo baratandukanye, wowe ukora iki cyane cyane mu buvuzi bwa gakondo? Njyewe ubuvuzi gakondo mvura indwara zitandukanye, ngira ngo ngizo ziri aho ngaho urazibona kuri kiriya cyapa kiri aho, ngo amarozi, ibisazi, inyatsi, bitegano, kubura urubyaro, indwara zo mu nda zose, kutajya mu mihango kw'abadamu, amakimbirane mu ngo, okay, n'ibindi byinshi. Ni hatari inyatsi se bazivura gute? Inyatsi umuntu ashobora kuba ari mu ideni ritari ry'amafaranga. Kera abanyarwanda bahoze bafite imana ryangombe, noneho abazungu baje abantu babivaho. Nk'uburugero nk'ibi nkora, shobora kuba ntakiriho, umwana wanje akavuga ati ntakurikize ibyo nkora, inyatsi ikamufata. Rero inyatsi ni indwara iri ku bantu bose, ariko iyo ndayivura rwose ugatunganirwa. Amarozi atandukanye ayo ari yo yose, ayo ngaho Sarongo nkoraho rikaka. Hari abavuzi gakondo abantu bajya bavuga ngo abangaba barabeshya, ibi ngibi agwe kubita ibintu bidasanzwe, akakubwira ngo ni imiti n'ibiti ukajya gukoresha, ariko nta kintu bimufasha. Kuri we bimeze gute? Hari abavuzi gakondo ndaguha urugero, bamwe bagenda banyiyitirira. Ubu naragikemuye, imodoka zanjye ziba ziri ifoto yanjye, hariho na namba zanjye, nimero zanjye. Nawe umusarongo wa Nyamata yarakwitiriye? Uwo Sarongo akora ku giti cye, yitwa Sarongo, aho dutandukaniye yendi Sarongo mayange. Rero abenshi baba bazi ngo babaza umuntu bati turajya kwa Sarongo, barangiza bakajya kunyiyitirira. Rero narabikemuye, je Sarongo aho ntandukaniye na Sarongo w'Ibugesera, genda umugabo ucumbagira, namugariye ku rugamba. Ubwo rero niho ntandukaniye nawe, kandi ntabwo ntuye mu Bugesera, ntuye ahantu hatandukanye, ntuye i Kigali, ntuye i Musanze, ntuye ahantu hatandukanye. Yes, Dr. Sarongo Mayanja, kubera iki utuye ahantu hatandukanye? Ntuye ahantu hatandukanye kugira ngo abagore banje babashe gutura aho bashaka, ntabwo natura ahantu hamwe kandi mfite ubushobozi. Kigali aho ntuye ni inzu Perezida wa Repubulika ndamushima yahaye abasirikare bamugariye ku rugamba, nanje nza kwibonamo inzu. Niyo mpamvu rero ntuye ahantu hatandukanye, kuko nagiye ngura ibibanza hatandukanye nkubakira abagore banje. Okay, hari gahunda yo gufata kanya n'umugore wawe cyangwa n'abagore bawe? We ubigenza gute? Umugore umwe umuhereza iminsi ingahe? Umugore umwe umuhereza amasaha angahe? Kugira ngo uhure n'abandi bose, uwo muzenguruko wafashe igihe kingana gute? Uwo muzenguruko ngomba kuwukora kuko mba mfite ubushobozi bwo kugenda, mba mfite imodoka kugenda bikanyorohera. So umugore umwe umuhereza iminsi ingahe iyo wagiye kumusura mu rugo? Turumvikana, nshobora kwaba 2, 3 gutyo, nta kibazo, nta kindi kibazo kibamo. Nuwe mugore muderukana ashize igihe kinini, none umuzenguruko uri hafi kumugeraho? N'uyu w'i Kigali. Ari hehe w'i Kigali? Uyu nguyu ufite uyu nguyu niwe muderukana? Nuri uri hagati, uri hari. Wa wundi ufuha cyane, bambwe ngo arafuha cyane, ariko bizamushiramo. Sawa, uraza kutubwira amabanga menshi cyane mu kanya, reka tubareke mukomeze uwo muhango. Harya ni ugusohora umugeni, gusohora umugeni ushatse vuba. Amaze nk'amezi 2 ashatse muzanye. We ni hano. Uwo muhango uraza kugenda gute cyangwa usanzwe ugenda gute? Uko iyo nzanye umugore nyine bagenzi baraza bakamuzanira icyo bamuzaniye, sinzi ikiri ku mutima wabo. Bafite amazu, niba harimo umuryango atukoreremo, niba harimo umuhinka ntago mbizi, ariko bo ikiri ku mutima wabo, urabona bafite ibiseke, ubwo barahinze bareza, none baramuzaniye nk'umuntu ufite urugo rusha kugira ngo atangire ubuzima. Okay, ibyo bintu byose bazanye bijya kuri uyu mugore mutoya?
bijya k'uyu mugore muto kuko niwe baba baje kureba. So iri joro ni iry'uyu mugore mutoya cyangwa hari undi mugore muri aba ngabo? Iri joro kubera ko harimo abari burare twese turaba turi kumwe hano. Iyo bose muba muri kumwe nka gutya bose muba mufite icyumba kimwe cyangwa hari ibyumba bitandukanye? Ntabwo ari icyumba kimwe, tuba dufite inzu ngari kandi abandi bafite twubatse hano hafi. Hariho abari butahe, nk'uwaturutse i Kigali ntabwo yagenda kandi avuka hano mwaka gace. Iri joro cyangwa uyu munsi aba bagore bose batanu muri bo bose nibavuga ngo turashaka umugabo wacu uyu munsi bigenda gute? Ntago babivuga kuko buri wese aba afite uwe munsi, afite icege. Buri mugore afite umunsi we. Yego awuzi. So iyo wewe urwaye cyangwa wagize ikindi kibazo cyatuma utagaragara kuri uwo mugore uwo munsi bigenda gute? Nta mpamvu ibaho, ndamuhamagara nkamubwira uyu munsi mutantegereza ntabwo ndi bubashe kuza. Akihangana kandi akabyumva. Akihangana. None ukize cyangwa uvuye muri icyo kibazo cyatumye utajyayo uza gukomereza hahandi cyangwa ukomeza mu bandi? Njya ku wundi, nshobora ko ndahana imvura ikagwa cyangwa mfite abashitsi nabimusobanurira, ubwo uriya munsi ntagiyeyo nawe umuhinduramo kuwo ngondayo. Okay, sasa uwo muzenguruko wose iyo umugore wamusize nk'ukwezi mutarabonana nk'uyo nguyo w'i Kigali, nta bandi bagabo bashobora kumwiba? Ntago bishoboka, ntago bishoboka. Ngira idagara baryita sekoteka, bose umutima bari umwe. Bose abari umwe barahuza. Waguciye inyuma se wabimenya gute Dr? Mpita mbimenya jewe mfite imbaraga zitandukanye. Aho ngera nkagurukira ku ikoma nkigendera se ntiriwe mfata imodoka, ntago bishoboka. So aba bagore bose nta numwe ushobora kuguca inyuma? Ntawe uhari. Birashoboka, ariko ntago nshobora kugira ngo mbwire abari kunyumva ko bazanyigana ntibabishobora. Kereka je nkamubwira ibanga Sarongo Mayanja noneho akabona ubu bikora. Reka dukomeze gukurikirana uno muhango wo gusora umugore mushyashya cyangwa umugore muto wa 12 mu bagore ba Dr. Sarongo Mayanja. Inyuma y'ahangaho turaza gukomeza n'ikiganiro, ariko turashaka kureba ese ibi bintu bikorwa gute, bagiye gukora iki ubu ngubu? Aka kanya uri kureba bagiye guhereza impano bazaniye uyu mugore musha, noneho nawe abakire barye banywe bishime, nicyo kirakurikiraho. Ariko iyo tubimenya mudusuye mudutunguye mwari kubanza kuduhamagara wenda tukavugana, ariko muje mudutunguye mutajya mubikora. Nukuri twabatunguye uyu munsi. Hari umuntu umwe wambwiye ngo abagore ba Dr. Sarongo Mayanja uyu munsi bafite igikorwa bagiye gukora cyangwa umuhango bagiye gukora. Nanjye mpita mvuga ngo reka mve i Kigali nze kureba uno muhango kuko ntabwo ari ibintu bisanzwe. Chance nuko twahageze kandi umuhango uracyarimo gukomeza. Reka none dukurikirane ese bigiye gukomeza gute? Yego, mukomeze njyewe ubu ngo tugiye kureba. Ni umugore mukuru ubanza, abandi bakaza bamukurikiye. So abanza umugore mukuru uko bakurikirana baragenda bakurikirana. Okay, uyu nguyu niwe mugore mukuru akaba agiye kubanza gutanga impano. Reka nawe tumurebe. Urabona ari kugaragara 10, undi afite akazi ntago yabonetse, undi ari mu gikona aratetse. Nuko nguko biyo bimeze. Niko bubahana rwose. Uyu nguyu niwe mugore wa kabiri. Niwe mugore wa kabiri. Umugore wa kabiri nawe akaba agiye gutanga impano ye. Okay, hari akantu ngo agomba kubakoraho kugira ngo bahaguruke. Uyu ngo ni umugore wa kabiri. Wa gatatu noneho wa wundi ufuha. Barafuha. Twese turi ba bucuri wacu, we uri iki? Yewe ntabwo ndi bucura. Uri iki se? Ndi umwana wa gatatu iwacu. Ibyo ukora byose umugabo arandaza uyu munsi. Aha, umugore wa gatatu we yavuze ngo uko ariko kose baza kumuzana. Ni wa wundi bavuze ngo arafuha cyane, ariko still nuko nguko bimeze. Dr. dukomeze wa kane.
umugore wa kane mu bagore ba Salongo ufite abagore 12 bose bari gutanga impano zabo. Dr. agomba kubakoraho kugira ngo bashe guhaguruka. bahaguruke rwose. Wa gatano n'ubungubu ni umugore wa gatano nawe akaba agiye gutanga impano ye ku mugore mutoya. Agomba kubakoraho kugira ngo babashe guhaguruka. Wa gatandatu umugore wa gatandatu nawe akaba agiye gutanga indobo hariya ku mugore mutoya wa 12 muganga akamukoraho kugira ngo abashe guhaguruka. Uyu nguyu ni wa karindwi. uko bakurikirana rwose umubare ni umugore wa karindwi ngengo mwamubonye nawe nuko nguko. Wa munane ni wa wundi w'Ikigali noneho we yazanye umukubuza. Ngira ngo n'ubwa mbere. Wa 9 nawe akaba agiye gutanga base no gufukama, ngira ngo murimo kubibona. Wa 10 okay, nabazi nabi. Umugore wa 10 nguyo nawe akaba amaze gutanga base. Muganga ya 10 n'umwe ari mu gikoni undi yagiye mu kazi. So babiri nago bari hano. Bari hano. Okay. Yes, Dr. muri abagore bawe bose araguma afukamye. Oya arahaguruka aje kubika impano bamuhaye. Okay. So uko ariko kose nimba ari uyu nguyu uyu munsi bamuzana ibintu byose ntabwo ari we uri muri burarane. Ntabwo ari we ndajyaho ntaheruka. Ubwo bakeba be nasabaga mufashe ibingibiye kugenda wenyine mufashe mu bibike kandi mwakoze cyane. Uru rukundo muzaruhorane niyo tuzaba tutakiriho abandi bazabigireho kugira urukundo nk'uru nguru. Ngira ngo murimo kubibona ntabwo ari ibintu bisanzwe. Dr. mfite ibibazo byo kukubaza. Urambaza ni irihe banga ukoresha kugira ngo bashe gutunga abagore 12? Iri banga nawe urabona ni inkubiri bidasanzwe. Salongo ni icyerekana ko ari nje muvuzi gakondo uri hano mu Rwanda waje guhakanya biyitabo. Arabandi rero bari kuvuza impundu. Iryo banga rero ni riba kwa Salongo Mayanja na handi riba. Tugira imiti iminsi yashize nari Malawi ndurira indege nkagenda nkajya kuzana ubushobozi. None nkurira nkajya Uganda nkajya Tanzania. Salongo rero nkagira umuti wo gutuma abagore banje bakundana. Ese iyo miti ni ihe cyangwa kongera imbaraga biba bimeze gute? Ujya guhura na satani, ujya guhura n'ibiki? Izihe imbaraga ukoresha? Ntabwo mpura na satani jewe ngira imiti yanje ni ibanga ryanje na amahembe. Ubu nkubwiye ihembe wamenye iry'inka gusa. Ariko Salongo ndi umugabo ufite imiti ufite ubushobozi noneho butuma abagore banje babana neza ariko nta wundi nzaza. Ubu naraparitse. Ese nta wundi muntu usho guhereza umuti wo gushaka abagore benshi kandi bose bakihangana? Byashoboka gasitamenya amazina ye niyo yaba ari kure ari buhara nkakara. Arampamagara kambwira ati urugo rurasenyutse Salongo nkamufasha. Sasa abagore nago bajya barwana harije kuko bajya bavuga ngo zibana zidakoma na amahembe. Abagore bawe nta munsi bajya bashwana bagaterana amagambo akazamo utubazo bakaguhamagara gukemura ibyo bibazo byabo? Ntago bibaho. Abagore banje rwose barumvikana ntabwo bajya bashwana, ntago bishoboka. Ninde muri aba bagore bakunda cyane kurusha undi? Abagore banje bose mbakunda kimwe. Abagore banje bose mbakunda kimwe nta kibazo, ntawe ndutisha undi. Okay, iyo byagenze gutya nk'uyu munsi nyuma ya hano umugore mutoya abandi hari ibindi birori biri bukomeze cyangwa biraza kugenda gute? Ubu baracinya kadiho babyine bamwishimire. Abagore banje baba bafite nubwo ubonye babazaniye ibi hari
abo twaganiye kuri telefone umugore mukuru arambwira tuwamuha umuryango w'inzu akaba akoreramo ku nzu namwubakiye. Azaba hehe uyu nguyu? Uyu mugore muto iwe ni hano urugo no hano. Yego. So uyu munsi we ari mu rugo iwe? Ari mu rugo iwe bamusoye. Ni inzu wamwubakiye? Ni inzu namwubakiye. Nabonye bari no gusiga amarangi ari. Nibyo. Ni nshasha. Banje ndabubakira rwose ni nshasha urabona no hari hakuzuye ariko nyimuzanamo. Okay. Dr. ndakugarukaho gatoya niza mikro gatoya. Uyu nguyu hari amagambo yateye umugore mutoya waje uyu munsi ndashaka kumva igisobanuro cyabyo. Bisobanura iki wamubwiye ngo mwese muri babucyura? Ngo we nagwa ari bucyura uyu munsi umugabo uramurarana. Bisobanura iki? Murakoze nitwa Jeanne d'Arc uwanyirigira ndi umugore wa gatatu wa Sarongoma yanje. Impamvu mbwiye mukeba wanje mushasha ko uyu munsi ararari wanje nuko ndi kumva nshaka umugabo wanje uyu munsi kandi nta kundi nabivuga burani nkaho musabye uruhushya. Yego. Sasa iyo byagenze gutyo maze akaba afite gahunda n'undi mugore bigenda gute kuri wewe ubikora gute? Muri ra misi yararazi wanje nyine ubundi arari wanje buri kuwa kane. Yararazi wanje kuwa kane agira izindi mbogamizi arara ku mugore wa kabiri none ndaje ndamubwira nti nanje uyu munsi ubwo ndagushaka bwo yarambye ngikindi ryazaza. None ubwo impamvu mbivuze kare ukubona ko tugize uwavuye i Kigali utuzindutse ngize atari we arari ruhande ko nanje kwa kane ubwo ni ikirarane. Yego. So Sarongo arabyemera? Arabyemera ku ngufu kubera yuko kiragihe nanje yarantarutse ndamushaka. Uramushaka uyu munsi? Ambabare yabikora. Okay. Yuriya mutoya we hari akantu wavuze ngo mwese murababucyura. Yuriya ngo nagwa ari bucyura ibyo bimeze gute? Nashaka kubimubaza kubera ko twese turi babucuri wacu. Twese. Iwanyu muri bangahe? Iwacu. Turi batatu. Batatu. Njewe mutoya bucura. Niwe mutoya. Mama iwanyu muri bangahe? Mwegereze mikro nawe atubwiye. Turi batatu ninjye bucura. Batatu bucura ni wowe. Nawe mama Ariya mwegereze mikro nawe. Natwe wacu turi batatu ninjye bucura. Batatu bucura. Hano mikro nawe atubwire. Iwanyu muri bangahe? Natwe turi batatu. Baba we. Uri wa kangahe? Bucura njye wanyu. Ibi bintu ndashaka kumenya uko icyo bisobanura. Iwanyu muri bangahe mama? Wacu turi barindwi ninjye wa bucura. Niwe bucura. Abangaba bose iside yose ni batatu bucura. Mugore mukuru wowe iwanyu muri bangahe? Wacu turi batanu ninjye bucura. Batanu we bucura. Nanjye wacu turi batanu ninjye bucura. Niwe bucura. Batanu bucura. Mu rugo turi abana batandatu. Abari njye mwana muto muri bo. Okay. Ndi bucura. Sasa ibanga ni irihe kugira ngo ashake babucura gusa? Uriya ni wowe akagombye icyo kibazo bakagombye kukimubaza. Agari njye bakagombye kukibaza. Okay. Reka mbaze noneho mugore mutoye wa 12. Njye wacu turi batandatu nkaba ndi umwana wa gatatu. Wa gatatu. Urumva kuri wowe biba bimeze gute kumva abagore bose ba Dr. Sarongo bose nababucyura usibye wowe gusa? Ibi ngibi bifata gute? Nanjye ubwa mbere byamanje kunjanga kubera yuko ari njye mwana wa gatatu abandi bose akaba ari bucura. Ariko ubwo byaje kwa ngombwa yuko ari njyewe wa gatatu bonekamo. Tari bucura. Ntabwo ubona ko ashobora kuba agukunda cyane cyangwa hari ikintu kidasanzwe mu bagore bose babucyura wowe wenyine utari bucyura? Bona twese dukunda kimwe. Mwese bakunda kimwe? So uyu munsi nyuma y'uwo muhango gahunda zawe ni zihe kuri wowe n'umugabo wawe cyangwa na ba mukeba bawe? Ngiye gahunda zanjye kuri uyu munsi kubera ko twararanye muri bacya bangira mwifuza amutware amujyane. Kuneza nta kibazo? Ntacyo. Uramutanga gutyo? Ninde wigeze guca inyuma umugabo we hano? Wigeze kubikora? Ni wowe? Umugore mukuru yamanitse akaboko.
yewe nyine umugabo ko ari ngewe umugore mukuru umugabo nabonye azanye umugore wa kabiri numva ndarakaye ngo nayongeye guca umugabo wanjye inyuma vugana n'umugabo turabipanga tugeze mu nzu intozi ziradutera mu nzu turiruka mugabo yiruka yambaye ubusa nuko byagenze ye baba we byasiri byashoboka so ntago ushoka umuca inyuma ntago byashoboka yaragerageje biranga waragerageje biranga none mwese mubigenza gute uwo munsi amugabo yasotse yiruka yambaye ubusa bwo birarangira ndafunga ye kumbe biri serie nta wundi wigeze agerageza wowe upfuha ntabwo ugeze ugerageza guca inyuma inde uyu nguyu ngo wowe dogita wigeze kumwiba murakoze njyewe icyo nagerageje ni ukumwiba namwe 800 yazanye avaniye uyu mugabo wazanye abagore nasanze afite babiri mu wa gatatu none azanye undi niyo mugabo kanigendere njyana 800 bye ndagenda ubwo nari nahungiye i Masaka niyo mfite umuryango uri muri Kigali ubwo narinze kuva i Musanze ngereyo hirya nta na jinguza nta nibombo kandi mfite 800 ubwo ngezeyo bantekereye ibiryo nkunda barabizi asigaye mu gihe bigiye gushya nkumva ijwi riri kumbwira ngo usanga sarongoma yanje nkakibaguza mu nzu nkabura umuntu hari y'amafaranga sa yaruzuye narinze kugaruka icyo gihe nageze nta nijoro nabuze n'imodoka ndaza ndayamuhereza abwo arambwira ngo reba ukuntu uje wabaye umuhoyere busa ruzi ngo wanyiba ubwo ndamwara gucungumaho nta kandi gashya kigeze kabaho muri mwebwe akantu kadasanzwe hari akandi kabaye ku mugore wa gatandatu nawe reka kubwira nanjye nagerageje kugira ku mwibi byo mu nzu noneho mu gihe imodoka imaze guparika gutsimbura biranga ishaka guhaguruka ngo tugende biranga burundu watwaye ibiki uwo munsi nibwo natwaye ibyo mu nzu byose nshaka kumucika ngo nigendere mu ntebe matera tubati byose ndapakira ndangije mu gihe tugiye kugenda imodoka iranga irabyanga burundu kandi nta bundi bupfa ifite nta kindi kibazo ifite irabyanga bigera n'igihe araza we yaraje ati se ubundi ukekaga yuko urabirenza ahangaha ati mubikuremo tubikuramo imodoka ibona kugenda so ntabwo ushobora kumwiba undi agashya kigeze kubaho nta wundi Dr. nta wundi muri aba bagore bawe wigeze gukora agashya undi wigeze kwahukana igihe bakuza nawe yaragiye arahukana ajya iwabo ntabwo nigeze njya kumutarura yarigaruye ntabwo byashoboka muvandimwe ntabwo bibaho ntubishoboka yego ni hatari so nizihe mbaraga ukoresha kugira ngo ibi byose nkoresha imbaraga zidasanzwe nzikura Malawi hari umuvuzi gakondo wambonye kuri YouTube aranyikundira arampamagara ndaza arambwira ati wa mwana bibukora ni umusaza ukuze naragukunze cyane ahubwo kankongereremo izindi ubwo rero izo mbaraga nibanga ryanje ry'umuvuzi gakondo yego ese nta wundi muntu uzazisigira mu bana abyo mbwiye ngo ufite abana bangahe 31 abana 31 abakobwa 9 abahungu 22 sarongora beshe ndabafite abana 31 ndabafite abana 60 kandi narabateganyirije amwana wanje utiga n'aba bandi ndabavurira aka kagari ureba ntuyemo nishurira mituweli abantu baciye bugufi 31 ngendana na gahunda za leta okay yuriya ngo wamwohereje intozi intozi ubundi hari ihembe niba wamenye ryari ryo simbizi rero hari ihembe bita ruhazi rwa nkwakuzi niryo ryihindura gutyo rikagenda rikabireba ubwo se amafaranga yo yari kuyarya akagenda oya ntago bishoboka yego so ubigenza gute kugira ngo ubashe kohereza intozi
uko mbigenza ni njukuzi ni ibanga rya gakondo y'umuvuzi gakondo. Okay. Ninde umugore wakugoye cyane mu gihe urimo gushaka muri abagore bawe? Aba bose bavuga ibyo ngibyo bakoze nuko ntari nakabonye n'ubushobozi burenze, na mbere nari umuvuzi gakondo mbimazemo imyaka myinshi. Ariko nabatumaga umuntu wabanyumva wese ndashaka kugira ngo bazaduha amarushanwa. Abavuzi gakondo basigaye batwikira akazi. Ukuri abavuzi gakondo mu Rwanda bazashe Minisiteri y'Ubuzima izatwemerere duhigwe dukora ibikorwa bigaragara muri muvuzi gakondo ukomere. Cyangwa se abantu bazi gusenga cyane. Pasiteri wabunyumva azi imbaraga kuko azihagije za Yesu. Azaze kwa Sarongo dukora ibitangaza. Iconze cazagenda yirukana Bibiliya zayo. Igitangaza cya mbere Sarongo ndabona urimo kugendera imbago. Kubera iki wewe nk'umuvuzi gakondo utivura ufite ikibazo cy'amaguru, kubera iki utabikoze wenyine konzo bitangiye kuri wowe? Impamvu rero ntabikoze ubu ngubu nukuvuga generasiwe ku rugamba rwo kubohoza igihugu amagufa avamo. Ndi umuvuzi gakondo singenda ariko je namugariye ku rugamba. Ntabwo ari uburwayi busanzwe. Nta muvuzi ushobora kwivura? Ntabwo kereka amarozi nawe amasasu. Na amasasu y'intambara 94 twarashe tubohoza iki gihugu. Salongo Mayanja, inyuma y'ibi byose twaganire byinshi, ngira ngo abantu ubu ngubu bari kugenda babisobanukirwa. Umuntu ufite abagore 12 abana 31 ntabwo ari ibintu bisanzwe. So inyuma y'uwo muhango wo gusohora umugore mushasha cyangwa umugore wa 12 ikigiye gukurikirano ni iki? Ikigiye gukurikiraho uyu mugore kuko bamanje kubimuteguza barabimubwira, yabashakiye ico kurya no kunywa kandi baracinya n'akadiho bamwishimire, niwo muhango ugiye gukurikira. Natwe nka Big Town TV kuri mwebwe murimo kurikirana televiziyo yacu ngira ngo murimo kubona abagore basarongo n'abagore basa neza cyane. Muri abagore be bose bafite abana 31 mu bagore 12. Ubu ngubu umugore mutoya niwe ugezweho kuri uyu munsi, niwe ugiye kwakira abandi noneho mu rugo rwe ngo bagiye kurya banywe n'izindi gahunda zikomeze. Reka tubashe gukurikirana uwo muhango. Ndakeka ko tugeze ku musozo wa gahunda yari yatuzanye hano. Twabonye umuhango wo kwakira umugore mushasha, umugore wa 12 kuri uyu mugabo witwa Dr. Salongo Nayanja. Ariko imbere yuko dusoza Salongo, yes, abasalongo bagira abanalongo. Nalongo ari Narongo arahari, yaratetse ari mu gikoni mubwira azasuhuza abashitsi. Salongo na Nalongo na mazina yo muri Uganda. Ushoko waravukiye Uganda? Jewe na ababyeyi bacu bagiye Uganda gupagasa,
niyo nabukuriye navukiye mu Rwanda ariko ngenda ndi umwana ngaruka nje mu ntambara yo koza igihugu rero nabaye Uganda n'ababyeyi banje niho bari niyo mpamvu rero nitwa Sarongo. Ese iri zina rya Sarongo wari kuyehe kandi watubwiye ko wavukiye mu Rwanda? Nabyaye impanga nguriya Narongo nuzi. Okay, uyu niwe Narongo. Yego. Reka salamu. Reka ngufashe mikoro nta kibazo. Amakuru? Ni meza. Reka ndagufasha nta kibazo sibyo? Niwe Narongo. Nje Narongo. Muri impanga. Muri impanga na Sarongo. Oya nabyaye impanga. Wabyaye impanga. Niyo mama. Sasa kubera iki yitwa Narongo? Cyangwa Narongo ni umubyeyi w'impanga? Nuko iyo ubyaye abana babiri bakwita Narongo. Ubwo umugabo bakamwita Sarongo. Niyo mama. Sasa nawe uri umugore we? Uri umugore we? Urabeshya. Ko ntago twari turi kumwe n'umukuru w'umuhanga. Nari ndi mu gikoni. Wari uri mu gikoni? Uri umugore wa kangahe? Wa gatatu. Nawe uri bucyuri wanyu? Izo mpanga mwazibyaranye na Sarongo? Sarongo. Ziri he? Bari mu rugo bagiye kwiga. Ubu bafite imyaka ingahe? Abo b'impanga bafite 9. Muri abagore bose nuhe mugore ujya upfuhira cyane? Ntawe Banza mfuhira. barebe neza, banza bakubitamo akajisho bose. Ninde? Ntawe mfuhiraga. Kubera iki? Umubigenza gute nirihe banga ryo kuba uri kumwe ufite abakeba kandi utajya upfuha nirihe banga? Ubwo twese uko mba naramusanze n'undi nikamusanga ntaho ngomba gufuha. Uyu munsi niwe warimo gutekera abandi. Utsabahamagase baze bagufasha. Ari bahoze baramfasha nuko nyine bari muri bino. Wa wundi mutoya bazanye uyu munsi. Wa wundi umubona gute, mufata gute, n'iki wamuvuga? Nta kibazo baranyubaha. Baranyubaha nta kibazo. Mukubahana biba bimeze gute? Umukuru yubaha mutoya cyangwa mwese biba bimeze gute? None si buraje ari mushasha kubera baje nsanga nje ndakuze. Nagomba kunyubaha. Mugabo wawe uramukunda? Ndamukunda cyane. Cyane? Arankunda. Ntari. Murakoze cyane. Sarongo hariya? Yego ndakumva. Numvishe abagore bose baragukunda, bose barakwemera. Ibanga natwe dukeneye iryo banga. Nibanga utari umuvuzi gakondo ntiwabivamo. Kandi umuvuzi gakondo wese nawe ntago yashobora gukora ibyo nkora byanamugora no kubagaburira byamuvuna. Mikoro nwishyira hano yiki? Yego. Byamugora ariko jewe ntago bingora kuko ndabashoboye. Ese ni imiti n'ubuhanga bwo kubana n'abagore n'iki? Sekre ni ntabwo ari ubuhanga gusa barimo n'imiti ndayigira nakubwiye ko ndumuvuzi gakondo ukora ibyo abandi badakora. Sasa ku muntu ukeneye gutunga abagore nk'aba ngaba cyangwa babiri batatu mu rugo, umuntu abanyarwanda cyangwa bari mu mahanga wabari kunyumva wese nagiraga ngo mufashe ingo mw'ikigezi zisigaye zisenyuka. Nagatanze nimero zanje 078 14 96 754 kanze subiremo 078 14 96 754. Izo nizo nimero z'umuntu ushaka gutunga abagore benshi. Awe n'ibindi bitandukanye aho kugira bimutangaza cece kagomba kumpamagara tukavugana nkamusobanurira nawe agashobora kugira ubushobozi nk'ubwo mfite. So umuntu umuhaye umuti umugore ntago ashobora gucika mu rugo? Reka ntabwo avayo, ntago bishoboka. Aguma mu rugo mpaka arahaba aratembera nk'abandi ariko ntabwo yahukana ngo agende. Bya bindi byo gushwana aya ntago bibaho. Abangaba basura unarushwana n'undi cyanago bashwana. Iyo mwabyaye baramuhemba bakagenda. So umuntu ushaka gutunga umugore we neza cyangwa abagore be neza cyangwa akarongora abagore benshi, izo nimero yazibonye? Yazibonye rwose, yahamagara Sarongo nkamufasha. Bana Sarongo urakoze cyane.
n'indwara zindi zitandukanye zijyanye n'amarozi, inyatsi, ibyo wabuze umuntu wawe, ibisazi, kubura urubyaro, ibintu bitandukanye. Sarongo ibyo ndabikora. Urakoze cyane. Ariko mu gusoza nimba ari cyo ushaka kutubwira wakitubwira maze tugakomeza n'izindi gahunda. Icyo nashakaga kuvuga ni ukwiyama abavuzi gakondo bakopera ibyo Sarongo akora nabo bakabikora kandi batabishoboye. Transferi zirahaba n'ubuvuzi bwa kizungu, uvura umurwayi yamunanirwa bakamwohereza CH bakamwohereza no hanze. Nanje binaniye abavuzi gakondo bajye bahamagara Sarongo nshobore kubikemura, bareke kutwicira umurimo w'ubuvuzi gakondo. Ese ibanga ni irihe? Ni Imana, ni Satani? Nakubwiye ngo ndi umuvuzi gakondo, mfite imiti. Iyo miti iva hehe se? Nyikura mu ishamba ndahamura. Ndahamura rwose, ni ibanga ry'umuvuzi gakondo ariko menya ko ari imiti. Yego. Okay, mu gihe ndimo kugenda reka dusezere abagore ba Salongo. Harya witwa Nyirarya Maserene. Gira icyo tubwira imbere uko tugenda. Jewe ndashima uyu mukeba wacu mutoya kuba yanatwakiye neza, na timwe na mbogamizi yagezemo, bese turebe nabi avuga ati mbese nk'aba bagore baje gukora iki wanjye, natugirira amashari. Ngiye nta kibazo ndabishima. Umugabo uramubwira iki? Umugabo akomerezaho gushaka abandi. Oya, narekeraho tumanze turera abana dufite, tubakuze tubashire mu mashuri, mbese tumanze dushaka icyazarira abo bana. Harya wowe watubwiye ngo witwa? Nitwa Uwimana Francine. Umugore wa kangahe? Ni wa kabiri. Gira nawe icyo tubwira imbere uko tugenda. Ndi gushima uyu mukeba wacu watwakiye, n'aba bakeba banje bandi twafatanyije urugendo tukaza kumusohora, ko twakoze igikorwa cyiza, ibyo ndi kubishimira Imana. Ndakubwira yingi ni imiti uko ariko kose, reba abagore kuntu bafatanya. Umugore mukuru yafashe gutyo umugore mutoya, gahunda zirakomeza. Mama nawe gira icyo tubwire imbere uko tugenda. Nanjye ndabashimiye ko mwadusuye, aba nshimiye na mukeba wanjye wa 12, aba namwishimiye nkamuhaye umujyango umwe mu mijyango mfite hano haruguru mu santere, kajya gucururiza mu muhaye umujyango umwe ndamwemereye. Bagwaye umuryango umwe. Ajya gucuruzamo arebe ko nawe yajya naho tugeze. Abanshimiye n'umugabo wacu akaba yatwitayeho, ariko arekeraho tumaze twarera abadufite abana dufite. Barimo kumusaba arekera ngawe. Mama ryo ni Nitwa Amahoro Ariane. Ariane, sasa nawe wagira icyo tubwira imbere uko tugenda. Mbere na mbere manjije nashimira mwe bashitsi mwadusuye, kandi nkashimira abakeba banje kuba naraje bakanyakira. Muramukeba wanjye mutanda mwakiye. Murakoze cyane. Murakoze. Ni Jean d'Arc wanyirigira, nanjye nkaba n'umugore wa gatatu Salongo Mayanja. Ndamanza gushimira kuba mwaje mutugana hano i Musanze. None nkaba nashimira abantu bose barero baje kutureba, cyane cyane ni umukeba wacu ntako atagize. Ubwo nkaba nanjye mbatumye kugira mugende mushire mukore cheya na like kuri Salongo Mayanja. None hasigaye ngewe uyu nguyu mwemerera umurimo mu muhuta kujara hingamo ibigori. Aha, nanjye nitwa Uwineza Marie Claire. Mbere na mbere namanza nabashimira mwebwe bashitse mwadusuye, nkashimira nuriya mutware wacu Salongo Mayanja kuba yatweretse umugeni, akaba batwakiye neza nk'abakeba we. Ndamushimiye cyane, nanjye zazaze mu ihene iziritse mu rugo. Izindi ihene
iri mu rugo nanjye banyita Umuhoza Emeline akaba ndi umugore wa Sarunguma yanje. Mbere na mbere namanza mbashimira ubwitanzi mwagize kuza kudusura. Ndashimira na mukeba wanje yatwakiye neza nakatagize. Nanjye mu mutungo mfite ndamuha inkokokazi. Izindi urumva iyo Sarungu yakuzanye mu rugo nk'umugore mushyashya ibintu biba ari neza cyane. Impano ni nyinshi cyane. Murakoze nanjye nitwa Maniragena Dativa nkaba ndi umudamu wa Sarunguma yanja nkaba namwe mbashije kubashimira ubwitange mwagize mu ngendo mwagize zose nta kibi cyabaye rwose ndabashimira nkashimira n'umugabo wacu kuba yavuze ati nazanye umudamu none muze mumurebe natwe tukabipanga twaza yakuze cyane. Nkashimira n'uyu mukeba wanjye nanjye ubwo mu mirima mfite muhaye gitari ajya abona haca inkwi atekera umutware. Umva se wenda kugarukaho mu kanya. Murakoze cyane tubaye tubashimiye kuba mwageze hano. Nanjye ndi umudamu wa Sarunguma yanja nkaba nawe mushimiye cyane kandi umukeba wacu nawe nkaba mushimiye kubwo yatwakiriye neza. Rero nanjye nkaba mfite impano nkanamuteguriye inkoko nkaba nabasha kuzimugezaho. Murakoze cyane. Twahoriva Nyiramashara ubwo tukaba twishimiye kuko mwaje hano kandi n'uyu mukeba wanje nawe ndamwishimiye kuko twese yatwinjiyemo ubwo yakaba ari Saronga ari umugabo wanje. Ndabashimiye kuko mwaje Imana ibamugisha. Nzamuha inkoko. Yes, noneho imbere yuko dusoza kino kiganiro reka noneho wa wundi umugore mushyashya wa Salongo umugore mutoya mu bagore 11 nawe akaba ari umugore wa 12 nawe agira icyo atubwira ashimire n'abandi bamuhaye ibintu byinshi cyane. Mu byukuri iyo warongoye kwa Salongo ngo ubuzima bugenda neza, inkoko inka ibisigiye ibici baba we ibintu bibari fresh kabisa. Ifatse mikro tubwire nawe ushimire n'abandi. Nanjye nitwa Tuyishimire Konsole nkaba ndi umugore wa 12 akaba ari ngiye bucura nkaba nishimiye bakeba banje kandi namwe nkaba mbishimiye nkaba ndi gushimira umugabo wanjye Sarunguma yanja we yaranzanye kandi nkambonye bakeba banje. Murakoze. Niochaka kwibera akaramata munsi yo kubana kwawe dogita niochaka kwibera akaramata mu rukundo rwawe dogita niochaka kwibera akaramata munsi kwibera munsi bituza byawe dogita niochaka kwibera akaramata munsi y'amakoti yawe dogita niochaka kwibera akaramata kuri matora yawe dogita wanje niochaka kuryama akaramata munsi yawe dogita niochaka
nzawukora neza umurimo w'Imana yampaye nzawukora nezerewe umurimo w'Imana yaguhaye uzawukora neza umurimo w'Imana yahaye uzawukora nezerewe umurimo w'Imana yampaye nzawukora neza umurimo w'Imana yampaye nzawukora nezerewe umurimo w'Imana yampaye nzawukora neza kandi sa umukobwa abyaye umukobwa nagiyomba ku babyeyi umukobwa nagiyomba ku babyeyi umuhungu iyo ubuze umukwe n'ubura umukazana igomba nagiyomba ku babyeyi umukobwa nagiyomba ku babyeyi umuhungu iyo ubuze umukwe n'ubura umukazana Kazana